Kawai nagi quarantine center kabadon hari boh district. Kalalong kabasong shit bat kabasong sengain bha na kabanta kito ki buwansa isolation hakane ke center. Hakaba hakane ke center ladon shibun ke jing penkre. Nadu ke jing don jong ki volunteer ke jing penbiang ya kabam kadi bat kum juru ke jing don ki jing penbernya kum ke jing ruai ke jing shat bat kum juru ke jing ruai power. Hoi kiu, hoi kiu. Ngawan hang ni menta si pang al pang ban ken bernya. Ban lai kus lai men sim nang ni palot ni chuyali. Wat so bu ko yang ni bang im yo la ban ken jukti. Sim bak ben pen I dalai pau at ki penyat ning shri. Oi kiu, oi kiu. Elek kum no kenci ka ala bu kendon yang ni. Balek social distance bat kun sen ban thet kiki. Kini barok kilang jing men toy yang ayaki bangin yo ka jing ko nyang ko bek sa jangai krat. Oi kiu. Hakawai pat kaliang sa kawai pat kajaka kaba penlong kum ke quarantine center kabalale hakarkom kaba kerpang bat kaba itenat kata kadon hakasunong rong mesek. Hakane kasunong kajing penkre kalalong kaba itenat bat kaba khuj hadu kata-kata. Hakaba nalor kajing itenat jong kene kasunong bat kaba I pangat bha kajing penkre jong kasunong na kabanta ki khun samla ki bonwan phaying ki basa sabar kajalla kalalong kaba paka bha. Hakaju kapor hakane ke quarantine center kaladon ru kajaka lech sabar kaba paka bha nangta labu ru ya kitiar jing lekai ban melen na kabanta ki banwansa hakane kajaka. Kene kadeka sinong romasai te kene kadeka sentar jongka quarantine sentar jongka sinong romasai te metasi sadon ki bawan apa certifikat ten support sibit na menemet tekin sadon bawan sa ne apa quarantine sentar sinong romasai ten adong sidong nila prepare nila ready na kabanta bansawan banwan sa ne kum quarantine nanti kini dega kamratia la prepare ke kamratia nadong sidong kini dega kamratia bedroom office ti kini ke dega jingpam ke bangila pen kre rupi stove nadong sidong ba kila ban chat hi ta kini ke dega bathroom ber toilet tikane ketiga bathroom nadong sidong ke kebyang nadong sidong tikane ketiga bathroom ketika sum tikane ketiga toilet kamar toilet ni don artli kamar toilet kini nadong sidong nila prepare na kabanta kini ke bawansa quarantine hanya po community hall po sinong romasai ngidon ka hall ka bahe te dadon bawansa nuwe ni arngut kila ban le kai ndakani ka football ne po hall kila ban le kai time pass Hakawai pat ka khubor kajingwan poi bat kajing wan rung senong jong kimrat klau hakine kisi bat ki benai lockdown kala penlengo ya ki babon ki breu hakane katayo arngut ki breu ki layo ya kimrat klau ki bala wan rung hapo senong kine kimrat laju tip ya ki kum ki lesar Indian Seabed lane uksar hakaktin khasi uwei udei na senong paham sim nong po bat uwei pat udei na senong sning hakawai pat ka khubor kumshi benta ban kener laki kti da ki jingerap syaki longying baduk ki besyam ya kajing kerdu jing jinjar hakum kene kasaw kasian ka ba ka perthai barok kawai ka mat bat ka jingile persya ya kunyang jingpang COVID-19 kawai naga kenhun jong ka balang Katolik kabade naga Shillong Archdiocese kalahyar syaka umdan parish ban ai jingerap syaki shispa arteli ki longying baduk daukhaw bat kiwe de ki marbam